Tukitana mbere na nteto ingi na ndi mwandiki munene wa clinical officers aja Meru Moses Bayenia augite ni bakumenya bwega kigina kiria kiathuririrwa ngirwo gima Meru ni kiathirire na thirikari county itano gagwikia supplementary budget mbere ya mbunge kienda kigina kiu kiongerwa gwite bukinya ni buthukitie mantu nkuruki nontu county ya Meru ni kurandura mungana jwa milioni 80 na ithatu gatanta ithano ni rwanyurwa wendia bwa ndawa ni rukemsa untu bugwikirwa gwatine aje Bayena nataririte kinya gutina ndawa iri masibitari ne untu ne murigo jo munene kiri aje baranande bagwita gucigurira ndawa mutugikare nakurigire arua batuka twina kimako mono turi aditi bogima bomwiri ndene Meru County. Ni migambo ya Moses Bayena ora ni mwandiki wa Kenya Union of Clinical Officers aja Meru akiuga botarigitani ba county ya Meru bare na kimako kwigwa county je ne ingiritwa ni rwanyirwa kemsa kiri kuona ndawa kumanya na irando riri na rora milioni 83 gaturumo ithano na kumanya na Bayena ariugo gwati bravo rionande ni kwithira ri na riboti rwanyirwa gima kiri county je ya Meru ni rwithirite rugitumira kigina na kiathira buru kumaanisha ri uria kemsa rawe ne ombe kwethe kim blacklist county na itiomba kwethe ikiona ndawa mwanka barera ndorira batwi andene Meru County tuketha twina challenge ina na muno nonto information ya twete ni ati department yomba kwithirira athiririe allocation ira yekiri and then budget ya this financial year bunge kuringana na Bayena aruga kwithira thirikari ya Meru itaikia supplementary budget mbunge ya Meru niko komoka mathina ja jonthe akiuga ringi kwa rwanyiro ruringi ongerwa kigena ya kwithira bakiri ya marando jau kutina supplementary budget iromba kurukwa department ya health yomba kwa reallocate rambia yomba kwethira kiomba kurera ndore supplementary manisha ria and department maybe ire offer critical services ikomba kweza budget yeyo kukethira kwina services still batero kuriwa supplementary ni yakarutambia antwana ikaruta mungana kidogo mali fulani kaekira kiria so kumaanisha ria supplementary ira bati kwethira kurukwa nira bati kwithia kiariria rutera ugimaro bwa mwiri muno nikienda tumba kwitha tukirera nduri bunge bwa korotithiria kiara kwithira mbunge ya Meru na thirikari ya Ngabana Mwangaza bethitwo kagita bati kwiganwa Bayena aruga mikuchanio yao ne gutuma rwagirwo gima rwithira rukiringika nene na akiuga tiga bakagia ngwataniro ndawa kirima cibitari ja Meru cikethira ikiura buru tukona budget MC baure ni itemized lakini gavana no budget yatekwa ndaite itemized so ikomaanisha tuketha twina challenge mbere budget ikurukwa na itikirwa ko ikomaanisha kwina thine kethereo no ntoto tumba kwetha tukiona mbeche cia kwetha cia kuria iranduri nikenda tumba kuona ndawa so the earliest mwananchi wa kawaida ombekia kuona ndawa ndene cibitari no rera mantu ya budget yakomba kwetha akithira na turombe ngai muno assembly na governor bombe kwetha bakiwatanira rua nikenda tukomba kwetha tukirera ndura lakini wetha tutumba kuria irandurira kuringana na KMC raure ikomaanisha ndene matura yetu ndene dispensary yetu ndene health center yetu kutina ndawa ora tukumea thai tutina ndawa ira chiomba ushughulikia ni emergency kutina ndawa ndene cibitari yetu antibiotics ciana ciantu banene tutina ndawa cienjoka ira cionthe ibatero kwetha ndene cibitari yetu na thairio in charges babati kwetha bakiandika requisition nikenda bomba kwetha bakiona etha bakona ndawa ke reporter nteto cia Weru Juma ria kwa retwa ni Mutungi Kare.